Tunga holang migit akveni pivalia yuni tau tulong na migapta ubanga uyaw pek kani kaluak akver mi utaw katigaya buta kwa tuhak vigigang na kaptigo pivalia yuleriti luta akveni hivul dang me ta kwa tuhang na tavut ilin na tulerin mi amma tuhak kanang na mi yavut ting na mi pitak to kalaw mat umayo ako hiling mi tamak kwa mago tau tung nhạc ta vụt unu khâu yok tung ngờ hụt lutit tau tu lóc mi git hi vul yang mi apere hoak pagit kinau mangak pet okak tu lua govi ni ubanga jake Monica Silvia utok ve mi utau de coming to my unit 43 ngonia le ko okak tu ro tu ma ve mi utan la reu gama ima au le ji ga mai la ta mau nga ha lau kap thai lu tok nai lau ku ni ta mau nga ha gap ta ilin na ve tau hit na ngo lau mai yo la ma ho ngo lau tu tên na cáiတက်lệ ilin na ve high school kan ngi lau mai yo da ta mau nga nuk ti ha gama tamani ilin ya tu le nang bet huna le reu be ilin na tu ave ilin na tu le ya la ngit nit ikivau tau yunga ukiu ni ami hunit katimayu la tunga au la yingi la tunga lune kapeni ukiu ni katimayu mangama amma katimayu kanek mitunga nuna bo mi ilin na tu le ya la katu jakati ngit nit katimayu katau giblunga coalition of nuna bo DEAs ni katimayu suti te mata kwa tukihige kanang nang mata ukaw hekak tulak pit hunakalung ni pilira kayuk mga pelin nang nilari nang ilin nang nilari ni umikano tamak ko ni nga pilira kahok tu hunani ukaw hit hunan atok tau niya mga ta ilin niya binit kanok piyu luayak mga ta ilin niya tichi kanek tamahong sluta ilaw kataw sluta apek kora kalarangap ta ilin utok tu ni pilirianut ilaw kataw hok tugut kano ako ni tigi yume katimayo lek pe ilin na tulari nang mo third term nilirat ko na 8 years ang ngatani katimayo lek to nga ta kwa akiligaw ngi makso ta pilariw ya yugap ta tao ayung inariyati loba o kawahirik ka na kuwang na kung itaw pilariw mamikano baloba ilin na tularayo mikano aktuan na kami to me volunteer ilag akilak toktaw nito nga pilariw kayo yung meto yung nga ayung itsaka nga ma tu Calvin mo nikinit katikwe hulaw to nga
inumarit kitaktit nuvarjuarni pigiaqqaartit nagu aula yulauman teikani kiinaviyaliungimiarlunga ikajortalautunga kitakteralungni ibbiunealeq tiailiortioralukklunga amma oqartiutarlunga qannuloqimeaq ikajortuuluaraangama pilerinniluuyamiat toahortunga amma iganermi quviagiyaqalaangugama igaquyaugaangama igaallamiarorlunga hunanilli uqauheqaruarayarpi ila uqauheqarayarpi ukiukkut auyakkut upengakkaakkut tamakkua ay igingi mata auyakkut qano piyubaat ukiukku qano nutaqqat ihumagillugit ilinniartulluuni qangahartu ingillarilerman tamanna ilinniarniuyoq qangaharle ilinniayulauarta piyakkaqaqalu huyakkaqaqalumiayulauarta grow guides qaqaluklutin tia arnarunaat katingayut ilinniartitauyut iganermeralut tia araluk amma unaikua angutiit Boy Scout qayulauqaluarluni maannaunertoq piqayuit tuuleqman ilinniaganikaangata teikua tamakkuninga pileriaqqahulaurtut innangiingaarluti ilinniartitsingaartal yulauqmat tamakkuttuni nutaqqani arnanillu angutinillu maannaulertoq uquatigumiaqattatnaan uqaluutialaan uatsingaaleq matanutaqqanin nia eleruartugut nia pititsiguartugut nalunnariuttaleqman kihiani taakkua summer camp unerartauhortut hamlekut ni pilerianguttarlutik nutaqqanut 13 and under muqo amma literacy camp qahorpilluni tikittoqarluni qablunaannunaani tamakkuninga ilinniartitsiartukkannerlutik uqalimaayuhanermit amma qablunaatuinnaungillertu inuttutau pihoqtut hoveakakun takukkannerwaartungaugalua ayyanit toraangayunit ilinniarutiumikkaanu makkuktunut ilanikku ayoknaktu or piungittu or koveanaktu ayoknangittu tamakwa ay iingittu yukmata hunna uqauherinayarpigit koveanaktu or piuyut aulaaqaarluni ilinniarnermut aulaarnilugiarluni ihumakkaqhioralukkluni intabba ihumatsialukaurtugut pilluavigiattualerluni tulortaaruti amihutsiamiangoruqmata unahivulleqqaa tulortaarutitsiamiangohortoq kiinauyaq nakikiinauyarmit qinnerniarpita qanno pikkannertuuluarpita ikayuutikkanernit ukua ilinniartitsigikkauniartut akilertaugiaqarniarmata ilangit quvianangittullu hunaluktaat haqqihormata
kuviana realau suni kuviana ngito hakik suni tulok taruti takwa ablok vigit sugi kuviana to hakilek suni tana ilinnya o taulau to pianik taugangan tapak kuviana po nutarau tilungali ilinnya mi ilinnya titau yulau hapta amilerenermit qihilerenermit pualuleonermit amma qiyulerenermit hanangwanermit ne hanangwa luavit tuaslu takayungmit aula yiyunga nanungwa liulau kimagama onao inungwa liulau kimayunga kirattaringmit pihimakko garag lau de tikirayoame ilinne hulau rapta tia angaluk ilinne titaulluni ihuma atul darik sugu amma aggan atoklutit ayungin nermit ilinne titau yulau rapta dana takukan nerwak tau galwa ilinne viu iluani qablunatut home ec teacher amma shop teacher takwa takuguan lua vigayak taka hakikan na kunayak takaเอาเลยกำมัดเตาเกล้าอิลินเนี่ยเราก็จะแม่ของนั่งเมลูฮันนั่งเมลูอิลินเนี่ยก็ต้องแต่เราก็จะilinne titau himagama makkut aasunga pualuleornermi tappa pualuleorni qawimavunga nuveqqaaralungni ayutsiamearlunga meqqhuuteralungni ayorlunga ilinne avingmi tamakkuaraluit haqqikkannerayarpata quvianarayarto makkut aaluti yapaliuyuhinayarput arneit angutigluni taana meqqorna arnarmuina toraangangilerman angutinaglaan ayungitsiamealep atattaun taana takuvuarayarpara inuk tito pidjutigilugu tamakwa ilinneartit siyitaw ilinneartit siyugivat inuk tito pidjutigilugu tamay ni pingahunit ilinnearvi qarapta takwa mikiyuat kindergarten miteikunga grade 3 mutikilluguoqqo inuk tuina ilinneartitau taqlutik amma ESL taqlutik English as a second language amma grade 4 and 5 tamaitnit ilinneartitau tlutik tekunga abloranga te ilinnearvik kannermut qitaqliu ilinnearvianu inuktut ilinneartitau taqtut subject nila ilinnear ninga qanu akuniutigiyok qawimang nitaqaugalua ikara iluani ublok qaphiunayak mangat qawimang nitunga kiheni ilinneartitauayut amateikani jaan arnaaluk yo ilinnearviani ilinneartitau hoqlutiktau kiheni una qauherikuarpara ilinnearving miinnatnaaq ilinneartitaugiaqangi mata inuktun uqayuanermit uvagu angayoqqaanguyutigut ilinneartitsiyugaptattau qablunatuina uqarvigilugil qablunatuina uqayuhiniat engo takka nalugi hok takka inuktuina uqallagvigiyugakka ho qablunatuina
o kallayu mga ta hunaw bata kayaw tinu kihiyani tu kihiyayut o kayo hibalya siya may hoktot ilinawin mo itirangata kihiyani ubanga anatangot tunga ilinyakin niluin na may siya yaka inuktot una inuktot o kawhek ilinawin minat na ilichi yaw kano ilinyaw tau gaya kangiman ubag ugiyap titnit tay ka nga hibul dami ilichi hongap ta ang ayok kap titnit tay ka kayu hiluta tam malangi matanaw kawek po katimayulutit kano naluneko ang ayakpit kano katimayunang mo or kano activities or plans takwa katimayu nang mo tokoyit kami tawa hokpo ukwirangata una katimayu nang ilinyaw tiba ilinyaw taw balikan ni hukman ihuman namin pilaran namin abungak kanyak takuwa suta niya ay liw kanyak tumit ilinyaw bitinit takukan na wasuta ay kano hibong mo akikwi gaya kayugap ta una kingu mo iniragayagap ta hibong mo iniragap ta una hibong mo umaner to himabagyan dugo bigya kahong mata tiya takukan niya wakayak tungaw gadwa ima o kalaw ka bitema atugaw gayulak matatakwa o kalute ala kaluy inuk tito ilinyanang metaw kakitaw yak ko kaluktaw atuk takay ba me AI mo niraktaw yung may luwabig yang nakama yakalung mi utaw yung mi tamat ko nga pilira kagut siya mer to niyang ni nangadu aulay bigya kalumelo iya nga imniw tiliya nga ang biya mi utaw ni rakto tita gutigi yuyani tita gutikan ni siya mer tumig kablo na mo imnigaw palut siya mer to kaliuyak pa ni tita to tita kinakluwi tayo na AI imnihidyo mitlo ni inuk no amma Google Translate kalap Google Translate kak miyo ta nakablo na to titirak taka inuk tu ligaw luni kaliuyak pa ito kaliuyak pa amma inuk tu titiraw heriyuyap tinit ayung ito takwa kakitaw yung nit video unalukta niya kaway malato ima kano nutak ka nireralugya kayo matataw ubla ko mita nirit kaya kayo matataw taman na taw atugaw yung iba ilin niya vingi takwa pingahot ilin niya ubla ko mita kakay na may ahok ilin niya na kanila pa haglungin na may hagluyo ito yung okadwa. Aulay siya na ublomitang namin niritakumat. Ta nahakit sumakto. Nutakan o kalawama
pigia harapta ka kuyi tu siameango gamma ina tamap tau galwa ki nao yang ni tuneo katau tugu ta kununga ilina ring no toanga yok nikinu ublau mitakau ne tunu MTI miki nao yak ta lau khimak bi yugut nuna mo tunga bikut ta kununga toanga yumu mat nei quá ta kwa niriyak kau tang na tuti amma mamak to galung ni piteli hoktut ta kwa nikitset unarak tau taktut new rak tau taktut ki he ni huna lukta akit tuli magin nak mata nungu ala nakhatsa me anguk talaktut ilangi ubagugi jamit ne kaksuti ilin namin muda tayo mata kipilu gaw yui tutuniyaw kanimea tuwa yukoptut ilin namin ne ihumamalo tunga kamanik to amin le breakfast program ngunerak tao hoktok tekani ublaw mitaga kani tak kita mamun namang nek tu yak tu mi agi I hok tu má trẻ cho ilagi luk ta na yu lo nek mata tamani tau te I humalau tu ngat te api yu lo ayang I mangap ta ki he ne akilak tu au ngi tuti pilere yu kani na ba khari che me hok to amma okat kan waktu nga una ilin ne atu tekat saya man upenga ngulerangan ilin wi inui hak tu na ngule hok mata au yang go kaya peng ne ki he ni angayok ka ngo yuti gut ayaw re nang luta nuta kap ni ilin ne ra ko yita luta pikta ra kak tu gut ukiu lukta ta kwa nutak kan hibunit karigap ti hunang yuangok tulo mata ilin niya cha ko yitcha me hok pugu gadwa mat na lek pagi Jackie o kau hekak tulo alaw kabi ilin niya nilagan yu mikano mat na tao tunga hok titaw sunga kaya ko yaw law ama unno katsia yo lang lit mat na tao tu gaya galan ang nakap ti kunok kang gaya ang nakap ta tunga hola mi ge utak himalak mi gap tatam na le o kakatigin nalak mi yaka tingmang mi pitalaw na kami o mayo ako hiling ni o kakatigin nalak taka
tunga hogi hivul pa mi okak tulak mangakpi kinok mangakpi. Hey, thank you for having me. My name is Madison Auluchu. Man Madison tunga hogi hivul yang me aperihuak bagi huna me pitalaw na mangakpi. Nak lang may pitalaw tong ating mang na utak kiti suta nak lang may kihang maak tong may wat nang may kayong may tagugang mo. Hek ko kakak ko hungin na ako galugo nokang ila tigugang nakak ko. Feathers ni piya ko yalak tisuk kaya. Tik bihuk to skin nga nui tala may alam ma. Koy na liw mga ground mo floor mo katema sa ko. Ground me ako ay malak tisune. Ihumaya lang ma jump too long mata ila jump too long mga ta or not move ka himak so ko maybe around 10 feet away from us. No kanga kanimelak suta for a couple hours. Ihumalak tiso nga kiyaw tang nakot tatokot ta bugo ay malak ta so ay malak suta. Te mapita kaya ikaw harilaw kan ni nani hapitalaw na piw. Amakok talik kanit tu kaya from town ungatit na nga ni no kangati suta ting mang ni utak kiti suta o jakan na kaya lawa kata no kangati na makata tema ting mang ni lawa. Kapini pitalaw na pi. I caught 3. Pinga huni pita kapitema. Tem na tuan ataw hek tem na tuan ataw hek nanihib bigilaw piu umaya ko hek Other ones kaya katagala kalaga bukihan honi tula. Tem na ataw hito kano pinakabit takunya piu Eritaw yaga stomach and line leulagama all the way up to the neck. Line leo yak disonga from one side feathers to other side feather ngana bihuk di ate kala mela. Amma kinaluting makhiulaw na piti kihang meulak pi. Now I went with my boyfriend Sam. Mako suhi ting makhiulaw piti. Okaw hakak kanewang na COVID ilagayeti loba nunaling ni tabaw butewang na ko ni tautong naglaw matataw ilatay. I want to say hi to Chelsea. Hi Chelsea. And I wanted to say kiyaw na COVID took more than 36 hours ilit ni nakpa ila makay na COVID ay nga pi em na kawya chaktak lohe amma kiyaw na COVID tweezers ni tigo hiluti pele lang mi straight up per logo ong logo kanum your skin hanano kanigliga logo tweezers Tamak ko umayo ako hi ulorenang ningit kakitaw yak kutaw kaw yahaw yalaw katki o kaw herigayagwak takataw takwa Nova Scotia kut kakitaw ya katek hiyaw ni kulita kwa keng naktunik niuling mi nanihilaw pin Then na umayo ako keng naktunik niyo kalaw now just it was all black and back nga brown look gayalaw keng naktunik niuling nit umayo ako hit an elang naktumik tunihiyuk mata kihiyakangata tamak kuningaan anak tuni Lyme disease qablo nato Lyme disease anaplasmosis babesiosis and Powassan virus takwa an yang ni taktulo arayak matataw kiyaw nakpata umayo ako ano umayo ako hit kini pa yumihayuk matataw kawi makoy makto nga kayong ni huwa mayuyut
Te kwa o mayo ako hitna perok tuni manak kami ihwayuyut amalu tamakwalu ukawye leaves katagang nikunik ihwayuyut daw takiyut perok tut nunami takugayong naktut daw inokagayuk tuni tamakwa park mengoy kerving ni takunak mi takuyulo akayak mi yavut daw amma perok having ni garden mikitun angok mata ayok nagayak tok takugyak lugit mikin ni ngipid jutigi lugit naninya ayok nagayak mata kihin nakangatalu ikpik nang itut anyang nang itok ikpik nang itok pidjutigis lugutam na kawin na lakhin na kayang gipakiyaw covid kiheni kiyaw kayang na covid takun niya kung ni tema o kalawak po kingiyaw tiniw kihikpit kanigyar lugu kakteligyar lugu pele hawyan alupit pitsayo halutit kupmut amunyakat ni taman na ukaw herilaw ta ukaw herik kanin akwalaw paka amalo kiyaw teli manang mut at ukatit atugatit ay ngi takinaren arlugit amalukak litit atugatit takinaren arlugit piunek hawyok alek titit kaklikpit kangagut iliguk ni pitsaw nek hatea amma keng nek tunik atung ikuwi piunek hak takulangit avit keng nek pat kakukahik tunik an orak himatal lutit takulan kanot takulak hinayang nek haw nayagavit ammalut aneranit tilutit ay himalerovit ilik ni kawyahar lutit te kwa o mayo ako te mau ngip mangata kiktoriyaw hektak lutit awyak kiktoriyaw kangnak puhi kiktoriyaw titaw atut siya mata Health Canada mo approve taw himaluti antyak teli tichi ko Health Canada approve taw himaluti taman na taw ujek to kuyi himalaw to nga ukalaw matema kay ngiyaw tingno kiyaw na covid pele hawyan alugo kak teli lugo pitsayohan alugo amunayak pa amalo nanihin na covid pitang na covid nuna mo kimamak tulwak te ubaluni tamaw nga umayulari kutno akvenut takutilugo tamak ko kitoriyaw takaloy atut siya mata kihi nuita teligi ataklugo umayo ako hangnut kiyaw langit abit malit charlogil luta ko atong na ako ni malit charlogit kano ato kaya kayuk mangata apirigwalak miyagit taw ting mak help tiluhi kano itong may awla ko ti may atulaw na mga pe ama kukiw ti kano itong may atulaw na mga pe apirigwalak to skido may drive lock to good and 20 gauge may atulaw to nga
big block at the 12 gauge for me. O kau heka kanewang na rubit tao makay na riyak ni kanuilaw na mga unikaw na rubi. I'm good. Kabe na ilaw. Tao to waktik na wala taka. Amarok taling mo. Ting makaw na kalaw kami. Amarok talik. Ang vanilla manit siya ma. Te kung ka nganon ang luti tema ting makaw siya naktuya. Kanganulak pi. Tawon tao tak tu ting mangat. Tawon nga tak yo mata. Ting makaw na tu ni kano o kawagayak pe hunami nakagayak pa. Nakakoyinayak pe. Always bring shovels and your gun, always, and wear warm clothing. Puari timingo nakkay naktakluta at nga siyang ni nakkaktakluta makay na witin na kayong na wit ujak to kuriyugot amalu makay ranik wit ay himali wit tamako kawihiriyabot ticks takugayong nakaw na lang naklakap tiwot daw ting miyang ni or ting mi unique takun na wit o mayulari yikot no agyak lugo naluner lutilo na mi pitalaw na mga ni ubalo ni kimaglugo ni retail ni akpat kinek tamang ni akpuhi at orap hit ni tay kuninga umayo ako hinani pitakangit mga takwalo Nova Scotia mitaw takugayong nakaw matataw tamak kuninga kakitaw yak ko kaw yigalaw aptigo kang naktunik niuling nik umayo ako hang ni takun na vitema teko text ngune kagaw yun kaw yikanawang na ko kakitaw yak ko takuwang na ko ni etic.ca kakitaw yak ko takugyak lugo o kalima kayak putit kablo na tito tumit tam na kaw yigalaw ako text kaw ila nalulaw ka hunaw mga ata ulorenang ningilu tabo nga karitaw yakot kaw yigalaw to nga etic.ca etic.ca takugya katawang na rubit nalun na rubit tema o kalimak tulak putit tamak kwa pijuti gilugi ang malutaw atut chamak miyutaw rubbing alcohol takwa rubbing alcohol taw toko chiyulwa miyutaw umayo ako hangdi toko na lugu umayo ako hekte kwa agakut rubbing alcohol ayung nip miyutaw ilderer yo amer lugu ilderer yo amer lugu ublunik pingahunik kangek lugu kak tailigar lugu tam na umayo ako hek kiyaw ne robit pingahunik ublunit ujak tong na putit amma ang milak hinang lugu kiyaw ne robe ang miumut ang milak hinang lugu tamak ko maligaw ko yaw himayut nalunay me makpaka kaw himakoy sungalo makay na rangavit an oratsak himatang na putit kiyaw ne robe nalunay nayak kihit amerlo palagayak unak hilutit niglaw matarlutit mereu nilutit mereangoy na merlutit takay na metarlutit
nuki ler lutit hauni luler lutit nyakung uler lutit tamat kwata ikpigiler nerovit te manalune pok kiyaw lauravit kiyaw unit tamat kununga tia ikpigin na yukmat kiyaw nerovit at nyaviler lutit at kauyahagaw yumak putit an anak tuni kiyaw yunipita nak tuyuk man nalak pungat tao Madison o kakatigiyol wala wakit